Ahoj, Kuky. To je dobré. Maminka si dala. To je to, čo včera. Pamätáš sa? Dáš si sám? Tak. Ty si to pamätáš, že to nebolo dobré? Vyskúšaš? Vyskúšaj. Ne? Vizí. Vizík. Ham. Tak ja si dám. Aha. Je to úplne fantastické. Tak. A voňaj? Neprosíš si? Ale daj tomu šancu. Tak ja si dám. Maminke to chutí. Maminke to fakt chutí. Čeče. Dobrá mrkva. Chutí ako mrkva. To je v zime teda rarita. Čo ty na to? Ne? Nekopem mi do kamery. Ale naozaj nechceš? Chyť si? Ani chytiť nechce. Ne? Pozri, úplne malý linko. Daj si. Daj si do ručičky. Do ručičky. Tak. A vyskúšaj. No. Tak. Také je to hnusné. Také je to... Mrkvu. Nechce. No poď. No, tak ne. Daj si sám. Tak? Nechutí ti to. Ani trochu ti to nechutí. Ale aspoň je to sranda. Počkaj, toto dám dolu. Nejdem ťa krmiť, neboj si, že ťa budem nutiť. Co to je? Pekne si to drž. Tuto pri končeku. Tak. No, mňam. Dobre je to. Usmej sa. No? Máš recht. Dobre, Kuky.